Hari amakuru rero hamaze iminsi acicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga avuga ko umuvugizi mu by'igisirikare wa AFC M23 yaba afunze, nta wundi akaba yitwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu nguyu mwamumenyereye cyane cyane mu itangazamakuru, cyane cyane ubwo umutwe wa SADC wari ukiri Goma. Abantu benshi mwaramubonye mu tuvideo cyane agenda sabana bikomeye n'abasirikare ba SADC, ariko cyane nanone bakimara gufata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu mwaramubonye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu rero amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bikomeye byaba ibyo mu Rwanda, ibyo mu Burundi ndetse na hanze bigiye bitandukanye, biri kugenda bivuga ko uyu muvugizi mu bya gisirikare wa AFC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yaba afunzwe, ariko nanone akavuga yuko yaba afunzwe nanone na AFC M23 nyine yaba afungiwe Igoma. N'amakuru yacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, yavuzwe n'ibitangazamakuru bikomeye ndetse yanditswe n'ibinyamakuru byo hanze bigiye bikomakomeye, ariko nanone reka tuze tubivugeho. Asiko ko uyu muvugizi w'igisirikare cya AFC M23 yaba afunzwe, ese koko nimba afunzwe yafungiwe iki, byagenze gute? Reka tuze byose tubivugeho, ariko nanone ngende nkubwiye yuko mu yandi makuru kandi ubu AFC M23 ibiganiro bikomeje idoha ikatari ndetse bari kubigira ku musozo, dore ko ku munsi w'ejo aribwo umukono uzashyirwa ku masezerano nyine ari kubera idoha, cyane cyane ari guhuza AFC M23 na leta ya Kongo. Umuvugizi mu bya gisirikare kandi umuvugizi mu bya politiki wo nta wundi akaba ari Dr Habizimana, nawe akaba yagize icyo avuga ku bijyanye n'amasezerano bari gusinyanya idoha muri Katari. Akaba yavuze yuko biri kuvuga ko baba baratse kugumana ibice bafashe imyaka 8, nabyo yagize icyo abisobanuraho, naho kandi yagize icyo avuga ku yandi masezerano ndetse n'ibyo bari gushinja Kongo. Ku munsi w'ejo bundi nibwo ku munsi w'ejo hashize mu masaha ashyira isaa 9 z'igicamunsi nibwo yanditse ibaruwa yemeza ibwira leta ya Uganda ko izatanga ubusobanuro mu buryo bw'uko ngo babereye gufungura umupaka wa Bunagana ndetse na Ishesha. Vuga ati muzaduha ibisobanuro uburyo mwemereye uyu mutwe witwaje intwaro nta wundi ni AFC M23 kuba yafungura imipaka kandi nta burenganzira barahabwa byo kuba bari muri kariya gace. Ati rero ubwo leta ya Uganda ikaba izaduha ubusobanuro uburyo iri gukorana n'umutwe wa AFC M23 kandi ufatwa nk'umutwe w'intwaje intwaro ubu ngubu. Ibyo rero kandi bikaba byagarutsweho bakavuga bati n'u Rwanda muzaduhe ubusobanuro bw'uburyo mwafunguye umupaka wa Goma. Mu Burundi naho rero perezida w'u Burundi akaba yatangaje ko abaturage bari Ovira b'Abarundi cyangwa se ubwoko bw'u Burundi bw'Abarundi nyine bari Ovira bagomba gutaha nyine. Ati perezida akaba yatangaje rero ku munsi w'ejo avuga ati mugomba gutaha mugasubira iwanyu, ariko ntawamenya Ovira hagiye kubera intambara, cyane ko M23 iri kuharwanira nyine na Wazalendo, FDL ndetse n'ingabo za FARDC za Kongo. Ibi rero bikaba byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida Ndayishimiye Evariste, akaba yafashe icyemezo yemeza ko abaturage batuye aho ngaho b'Abarundi bagomba kuba bisubiriye iwabo, ariko ntawamenya ako gace ngo gashobora kuberamo imirwano kandi ikomeye, akaba ari nacyo gituma rero ari kubabwira ngo bisubirire iwabo. M23 nayo bakaba bayishinja kuba ikomeje gufata utwo duce mu rwego rwo kugira ngo itwomeke ku tundi yari ifite, maze ngo cyangwa se ibiganiro biri kubera idoha bakaba bari gusaba ko nyine baba bagumanye utwo duce kugira ngo bagumye batuyobora. Ariko nanone
AFC M23 nayo ikaba iri gushinja leta ya Kongo ko igumya ibashotora kandi barageze mu gihe cyo gushyira intwaro hasi, ahubwo ngo bo icyo bashyize imbere ari ibiganiro. Ariko rero leta ya Kongo ko mwabibonye mu minsi yashize yari yatangaje ko 60,000 by'abasirikare bigomba gusatira Uvira ndetse n'utundi duce kugira ngo bajyambure M23. Amakuru menshi tugiye kuba tugarukaho, wowe reka tugaruka mu masegonda make. Yandika Mpinga John Peter Safi Gakuba, iyi ngiyi ni Mpingaji Impaya. Ukunze ibyo dukora ukande hasi handitse subscribe maze ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubana natwe umunsi kundi ubona amakuru yizewe kandi ku gihe. Reka ngaruka mu masegonda makeya hatuvuge ko ibyo byose tunabive imuzingo. Ku munsi w'ejo nibwo Dr Barinda, uyu nguyu akaba ari umuvugizi ariko nanone mu bya politike mu gisirikare cya AFC M23, akaba yasobanuye ku bijyanye n'ibiri kuvugwa hanze, cyane cyane ibijyanye n'ifungwa ry'umuvugizi wa AFC M23 ariko mu bya gisirikare. Uwo nta wundi akaba ari Lieutenant Colonel Wiringoma. Ubu rero hakaba mwaramumenyereye cyane cyane mu mavideo agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, akaba rero ari umuvugizi wa AFC M23 ariko mu bya gisirikare. Akaba ari nawe wagiye ugaragara cyane mu gihe bafashe agace runaka, atangaza ko bagafashe, akanandika ku nkuta ze nyinshi cyane cyane za X yemeza ko bafashe agace runaka. Rero mumaze iminsi mutamubona cyane, ibyo rero bikaba byaratumye ibinyamakuru ndetse n'amakuru ari rumors yagiye hanze avuga ko uyu umuvugizi mu bya politike akaba ari Lieutenant Colonel Wiringoma yaba afunze. Dr Oscar Barinda akaba ari umuvugizi mu bya politike. Rero ku munsi w'ejo akaba yarashyize ku mucyo ibyo abantu bibaza, avuga ko uyu Colonel Lieutenant Colonel Wiringoma adafunze, ahubwo ari mu kazi kenshi, cyane cyane ko ngo bari kubaka imihanda muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane n'ahandi henshi gihe atandukanye. Akaba rero ngo baragabanye imirimo, ariyo mpamvu kandi aho hasi handitse subscribe. Reka ngiye ngaruka mu masegonda make.